Welcome to Mizo Helpline Show channel. Hodla share tu le nga thatu te in zawa in chibei le vekule tuntroma hianin tholung chiat thlak tak mai mi bo thi in an hmuh thu kha kan ngai thale dona engpo ni sala sinatin rui lo ngai te puala camping an bo seya camper zingami lal siamkima kumsom thum pakhat son off lal hin lowi bawngkawn veng chu thia hmuh ania beng warna thuran danin Ruih lo ngai te puala camping me ninga sani somni panga atanga thakhat o tur bua seya hian beisei ai lut antama wangin camping ne na tura ti Sinat Revival Camping Center RCC in ador zoro wangin me ne ruk sani somni panga khan YRC Convention Center mi zathum vel son thak an nia bi sang khat vel an lutani lesiam ki mahi Sinat RCC ya omin me ni sari atangin a omna chin hriat anilawa bawngkawn YMA po in mi bo zonna an chuaka voi in chanudar khatle chan vel khan RCC rambuam chunga thia hmuh ani ruang la turin bawngkawn YMA hruai tu te an kala police te atulanga boipui turin an kalve ngala ti fel ngai te ti fel ani nuwa an chen in panpui ani alung siat thak thin khop maya mi bo tenga or lo ngai mo mai taila camping an luta khatenga bauta anuwa thi mule anni ta hi achung de tan achung le khate tan anna don le inga ria a ngpo ni sala achung le khate kan tor pui le maya bai seina sang taknen khatenga camping a mo lut ani melani amaro chu bai seilo tak maya katianga thia anan mule tamai kha chungle khate tan chuanin anadon le ani ti kha achiang renga ariata chungle khate pokan torpuye meya patianin thamwan mol se ti hi ka tong trai na ani engpo ni sala tenga rui hlo ngai mo lampanga tun lai abik tak in thi ruang mu odi ti te po khang chi te po kha hmu tur le hria tur anom le zau thin hi alung chia thlakin apoi emeya kan enkol dan he na sazoka kan tran tan te po angai don via wa tin abo sei tu te tin hetiang lam mai ni lo enge ri lo ngai camping center emo khatiang anga dana hmun angchi hrimhrim te po he aya changtlung thale zuala an bo sei te po enge tul viau don ani engpo ni sala hemi chungchang rui hlo ngai te chungchang en ron khom na nei ania rui hlo ngol vei ten kolna pakhata na sort stay center din ani don ani mela chumi din chungchanga en ron khom na meeting chu social welfare minister larin pui hawin me ni somni paruksan ni somni panga tai nge Aizal Club Conference hall anei ania in ron khom na hi Department of Social Welfare Department in Tunlai Mizoram Boruak thir chunga an puas sei ania MYC chairman Malsom Solar te point atel puya Social Welfare Minister chuanin rui lo ati rem tuma kong ranga palana kal zela rui lo ngolvei mek ten kol chu thilpai mo tak ani tel thule state memorial tak anya wanga hemi konga ngai tuana sen athul thu asoya social welfare department chuan hemi konga mithiam le ton hriat nei te nen na in ron khom na nei tha atianga he huni buas sei ani atiani in ron khom na hian Mizoram rui hlo ngai ten kol rang le an tun din hmunte tar chuani in rehabilitation center home pialama chu tiang hmun pialama ngolvei te lo enkol phasakna turatan SCC mitam zok lenna le mun khat mai ne lo din mamo na le har satna thei te soi ho ania SSC hi din nge thati in akal pui dan tur le enkol zui dan tur te malak dan tur ngai to tura core committee le tax group te din ni se ti ania social welfare chu mala tu tura ruat anni social welfare director Dr. Lalshia Zwali Ral te chuan
department in zirchian na alo nei to tar langin omzanei taka ruih lo ngolvei te en kol tur chuan unrei taka duwa alo bera tluang thum the addiction rehabilitation le after care kalpui angaya thlaingemaw hun adu thu sain tuna kan din na kan mamo pasapera chuan scc hi siama detoxification ti phata an hrisela te an dikle e tu tha pek ni in counseling te pe kan yanga chumi tan chuan ssc hi man an yanga mithiam en kola hnuai kalpui tur ania ruih hlo ngai re chu mi som panga vel hetianga ssc ya en kol ani nuwa rehab center emo camping hmun te emo irca etc ate en kol zuile atul thu asoya chung hmun an chuasan nuwa po an taksa le ril rudin hmuna zera medical le psychological care follow up ti baka after care ti chunzom athulani ati ani hein ron khom na hian amc aizol dc office dhnme mcasc excise and narcotic inpr nursing ayas mizoram home guard sp aizol mpro mental health nodal office baka polrang druggies and chemists association FRNGO DAP Mizoram Psychological Association Mizoram Professional Social Worker Association Salom le Sinot Hospital IOT antel bok ani ole hemi hi din thayani chuanin awa lom omdon em ti te kharil ruate alo ama ngbon isalah nia mason hi pathian po in min du da ni mason zel hi enge Christian te poina kan ti mak mo ani hetiang anga ri lo awanga thi ten om tor turte le ri lo hetiang a lo rem thuai thena turin ma lakse ni se hi mizo te kan pason tur poi mo tak po anin ka ria nang po ni sala kan du do to na ngai dan te comment na ba te lo soi ve ta ula hetianga pasona lampang thil han hria hrim hrim te po hi alom oma enge ma kan so zel pon ka bai saya ti chuan ri hlo awanga thi te po an om tlem deuh tura ngai taila hetianga hruai tu te au tu te lama mina ma an nge lamek le hetiang committee te an nei hi pasona ani hrim hrim awangin aro puina lom om le ni ti te kha kan pelle ni sala